gangam ko lay ka xek mar ka xir wa fi nen eskelet waaw yaaga njom rek yaaga muy wax ama maaf rek waxtu wen bu ofet xickim jigim grâce jigim dara magnim ndax nu mbira fot na 2 mètres sax xamaar fo won wargal yam njambar rek de dara fe njambar rek ta wa njambar rek waaw o anna Gandiaye ko ke willo na secteur Piranef meke xu firna meke wax deug yalla champion refo ndax lay nda ciombi layo bucc lay joraline lay cati lakaske wekane anduna le asin gale barakate ingar koy ne kano ten def njom Gandiaye fi anone meke refo e mbira soɓidange a jega naati ma firtel fo a jeg naati wacca fogre ko ya mbira sutoxa i ngaranga kam Gandiaye e njomnum ado xe ma firme njomna andoona yee wax dëgg yàlla e pir ke soɓidam o fapo xit meeke war ngelna de yakar koye e champion Ibou Issa burel xana gar meeke inchallah rewe kam njomne e de soɓidom a préparer wo itam wajarta nam waaj to ko njom naga waaw ande mafre kam saate koy ka ɗom parce que xan soɓ maaga fogof soɓ maaga gentandof soɓ maaga we mburidna mene fop ande caate ke surtout retanga bo jeg gon mene mafre te ndax mayu saate na mbakanga nange mafre leyo i nda mi kam mafrogel mene koy a jega jour fa andoona yee moom bu ndiiki kam rappeler waan jour faga nak avant njom xaw a gara njom ubone gara sax njom xaw ne na dernier xaw birale Gandiaye xayke akom kam fudit kay ñaktu ba ay 10 heures 9 heures i ndokit so maaga nawle ko fop a mayo del xaw ne nges na a may del fu Gandiaye ku goona fo ke widna saate ke widna Gandiaye fop a may boy del ma xeten xe neena Aliou Ndour mbel soba genu ndokor amat kama fane yo yengat na koy talame ciin ya kay ndet mafre saati den dal roga fi mi dal ma koy ndek binden dal ten alay fapo e kem fapo ke comme garam fapo ke ndi koy mim fapo yengat na mena kom koy talame yengat premier tirage talame fatum ciin mais ken koy daxana doy war mek fapor mom mek préparer fi fop fapel bo nga ciit mek xara dom te ken fop Gandiaye ndik amat kama lay ne wo wagun faden mafin nda njom na ko jom rek tum ten xop xam tok ten xop xam doole te yaga mi ke maf rek tena bugu yaga jafulo canon len adna xudam ina tena mafang te yaga mi mag waktum wallahi at bi kasul te ñaaj tok rek an na fam gauche droite an na fam mena xawat o musax kom billahi encaissé comme fam akom ka fatam comme xana fata o fam billahi encaissé yam we def na ci nges ya bu fa numa kam bu fa ne ta xenanda pour axumam kaga wa o xum jolol nene nana wosu yarbi len wacca fa jafule rek wosu ta so am maga fa coupé bufin ya bu na ta fa kam roxo ndo rek bolin guitar akom ngel ne ka dig akom taraf ciowlo anona e jeg amene bambara so yo sax fan jaase ale ko undik torok kam xel ne a xate ani yam ret yaga jom ne doma nafke doma bo andona ya bug abuga xate i akom jom ref tum da akom war ko xam da yaag jukim res maga itam ke taxna bug o laaj maga te def wala nga mi ñok pat nga ne fodona fo colke nam fi togo bo fi colke parce que mi tam wax deug yalla mi ne jamono faga da nga xet am fo njompat no yaga doy kilo parce que na mané fo do na fo njol ayub ko mbog yoro na fa rogo ga anga concorde njilasem njol njik na do bi natik kay ino me mbudi ka ngeko mbi ne rek ga Birame Ndiaye Fass da at log rok mbalax Fass yata rokin na rek mulay ngor ke injega kenar de waaw injega kenar de ngor ke comprendre quoi ndaw ganga binle yaga miskil ke fa pa ak fop ka genu mulay de injega kenar de in ki ma fop jabati mu animé jabati mu fexe mo fa rek detan bexe mo fa janga ki ma fere bexe fiya forme ko faible bexe jangan roga fi boy ngat fi na akom mi gara o baxula atuye te na biska nak le wallahi akom boy ngat yengat na final ako ma wonu njom na andone bundi ka mo fa de taxama tam te ndax afia émission a jega émission la ta fiyogo Lady Tigre ne na fitel avant de ngara 2S mana TFM fi toge Moussa Gueye fian ndikoy dem biya sans prise ke muñu mos na en effet de invité comme ten technicien redu te décortiquer te la mi carrière mbapat
ba aren kin mosra maaf yaga Alioune Sarr xa maaga Alioune Sarr no a jega boy la mo waxango sax in mbapat pames te leyame no xaga refe kiin te leyame kooku jinne la mi soom maafun na carrière um a maaf men champion mayu de waaw a maaf ga'anum ta maaf grand combat fo Ibou Diop a maafin fo Bourama Soum a maafin a maafo champion mayu mene Khadim Ndiaye Boucher soom xijlogun te nda pour ta maafin problème o ka xijlogun a ñoxole nda pour ta maafin problème o plakan ke a jega bourse art France a maaf ren ma grec romaine bo presque carrière na fak ta ɓaato gar a maaf ren meek ba wasat roog mbalax waaw waaw ne caf te no lalandoxa poids lourd e andam waxtu fe dadu i ndek nda ken taxu rek nda comprendre a caf ten mbira genoxa deug a jega lalandoxa koy poids lourd ndax poids lourd fadanga maaga rek amata doy waar o ñoof na caf encore e ndax itam i njom nu drapeau nu ga'on rek ñakeer champion ka nget na maaga ndax weke soɓidam o soɓ wo o soɓ ka weke weke soɓidam weke soɓ ka weke ye ngaya caf lalandoxa kam meke saate fe ndax jeg e natango fa ando naye pirande ɗu nu ndef kam saate fe mafroxa wala boog caate matur ke waaw ye ndokna caf koy maaga tiya ref koy waaw parce que mana fo école reɗu confirmation ne koy xe soga gar caf avant roka poids lourd yaga koy ngor ke ƴiyayo trop yaga doole fe gara ke finane nenin Pape Diop xala mbasin a gar escale diya in a jega koor xa saqina microcentral te leyane professeur technique escale yaga a waga njom trop escale diya yaga ndanan tigi yo tigi Babou Xasemin wene fop i maafra normal Babou c'est-à-dire koy Babou aussi bug im sax leyin nda sen mbin yalan TV ka ɗetkin mbinum yete lamtan ba te lamtamo ten wo fo Issa Gurel nu maafra te i maafra 3 fois ten maaf xam nu mbasram ñoxor lene leya ndigil Babou i maafra ngo uɓuƴ ƴeetu maafi raw gadu maafin nana i maafri meek cupan njakandim ako mi fo naar mbiu final o cafaka mi jang o cafaka premier tirage ngetu maafin mi moom comme yeyi maafra wiin maɗum we ñoowa maaf ki muke maafamo kin te maafi mo kin adna moom nene ko maafa xaye o feeto maafel waaw ko maafa xaye o feeto maafel to carrière fe itama naga wetando xel sax e refe pour lakas pour en cas o feet ref archive fa ando naye wax dëgg yàlla ngor ke man ina faak to leg-leg o ñaaƴa mbokkiram sax mbir yaam ñoowiran voilà ga mi o ga'angam ne um reta laykiro mbiro ndam faponga rek o kontaan mi naga ande a jega ne tubaab layen an fo maigre anim nama lay ten daal i ngam nek parce que a jega maak fapes maigre pay bu Njaay ka ɓorogumanga i mosa yonin mbambara mana Gandiaye i yonga ɓoram dimle a den no feetula koy mbelu ngija mbak i ndet nda yete retna ba genu njom na yat ga xama ka lamta xik ano yete leyan Issa Gurel te ya Gurel inoru te maak fapes o te leyame xa kek ref Issa yaga waaw naga nan te yaga fo kaga tamit a jega secret fa ref na ten o rokonga tafil jega o nda foponga bo pambe ke lay rek non mi maaf roog nge ba yoq final khadi gimanga khadi aga ya Issa ref a jega ka fiye ndera xama khadi kam reɗu ɓeem spécial a refu ɓeem a bug am mu njom nu reɗ u fuɗik uma toko maak a nananga garam xana xoyam bo gar a leyam cingi put dem mbi ndawal fe te coɗam ñaam ndik koy ka asogam ko leyame wasi caxaan yaam o bugam rek a dal tokes e kem fiyanang ne sax defi fop fiyananum a dal tugo jor len aussi ya seredu non chance jeg wiin ka mbug amo mbug sax peut être ne nan uma te njom lu rok uma ka felogu kam maaf rogu bo wiin we non mosa mum fudik a Njaay Fatick ga yi njom na sax na wiin we ndef tokes non ndama nek refe kin o xek ref mbir yaga maaf re maaga njom na ando naye mardi sali i inora me i mbudik sabuya ako mi fadinma sabuya fana laka kutango yaga fa Fatick we wa Njaay ka ngad maaga ngoxa maaga koy da mbakir ma njom jegu doole koy akom poids lourd la sax yaamo fo ngari den bi final ka ngo o yosa akom boy ngari mujj xajin fo drapeau le ako maaf re mene njom doy waar bo ga ɓembete mo sen ɓembete yara faka bam yem sipa janola rek fi neke njaxas ne rok uma rek demete fi neke andam anda xamo paax ta fi neke ino rek a fi neke donale ta ande njom ne naxna fel
akom ke mafre maga bo xaye orta nga sabe lay andam isagro de lay andira ngoyo parce que mi surtout anga ñu sos donogum parce que mi som gaddogu yeri es rek saaki sa gret ten tax drapeau ke sax ki jeganum me maye ndame godna jeganum na ciate ke mosa mu nan ilele refe mbir saret mbir oto ref ndami yo ke mafre men sax maye mafre men koy nda me godna parce que mafre men bo juwalo mafre bo mbassis mafre bo joyin ni akom yo futu ma joyin maronem président fe njom ne magare ye fadin ma parce que mi kam sayns ogu rok training paax gar dono gram bir den ka mboge ka inona Dakar rek gara fuudu ya mbexe fa sakes fa quelques bouteilles rek yede an kay njome rek waxtu fen rek dangoyit njom ub dangoyite ngar yo aca préparer yo in tirer a nda ko mafrem bo pale de tanga bo dem rek lele pal gara li nga ne no wo koy wo mom vraiment kam war ubbi tribunal yam ko beta in akom am melo ngur garage ma xam maga final billahi arbitre ka suule te état na ke fiyog ma rek ndeke teno xede taxam rek andira musira mo nga mi yak song taf kem ko na le nga anderna ako ma frem menen njom na pet billahi refe taxat njom lu ret mo wasa ma trace ki jomano xen taes magin im jigdim tok nda nu champion foda rek imbiranga rek jigam confiance waga xom maaf jar fi jambaare rek na jamono faga itam no ano sate fa andone sat una rek xanu lay sate piro tef joral o layna joral itam semu joralina wa maga alundina wa maga ndax waagiraamo décortiquer an njom na andoona yee a neewa a maya nuun en semu no ngeta maaga me te refna fo drapeau le refna ndax nu mboga drapeau waaw semu i maafra 2 fois 3 fois i maafra mene o ngaan i maafra njom ɗomu poids lourd to ande ten ka brutal u a goma meek ak i soxodu a goma meek a geftak deske a gefina i ɓek kam wiin we te jaxas am i maafra meek njom ɗomu boy ndok kam ndigil rek lay narom lay nga ka gomama fi imbaci ndok kam winwe nana akom i maafra maak njom ɗomu boy ndok kam winwe arbitre cotno saw lem aussi deb den yoonu den mbog a yoon ande am bi voyage Espagne andim aussi mom ke maaxanuma te muju may jafule nga maaxan ko yak fo mi maaf no ten aussi deb nda semu dal Aliou dal wenano du maak Aliou fo ngolo ban den du maak in nda ini soba den poids lourd ya a jega jamagel mene ye ngarma mene kam ret ndofan lagem finalu maak fo gayna ko gudem sidi dara si waga njol 2 mètres un jour nanam tala a invité ndefleng ala bon ten krifina ama fa yekini ama fop te mose gimel yam lakkata ref même ɗomu lene mi yo jiganum parce que manim re nga sereer yaga jegama kim Khady Diouf tamar fi of a bugom a fiyom ɓem Khady Diouf a bugam nda Khady mom kude fina naga yo naga es te ndam xeɗana no roog rek bilay ret nga bo final godik a jega kimula ando na gim angam rek kam ka fiyogum ya gima parce que alay anga e yaramu ye du mbaye wali qoyanu mbe kenar ne ge wasa kam foge mi agima mu refat kino lakas yotna pambakel lewang de yik cares yik xoxes kam foge xu arbitre la rek mu rok nga parce que mi ke machinil mo ke kum fiyo machinil maye de arbitre xa su toxon der in mbexi kamof ku jeg ma koy jang te acaf musala maaf we mba ina caf fop kam den buuf ma den foxa den